abusuafo mo nkwase aba na dɛstroy ne so no oba fun ba tantan na oda wono Kofi Mensa Jack Daniels enkraman ne ba ko no wa wonim Kofi Mensa Dormaahene na meka na asem no ne nkraman ne ba ko nie na waba be kan asem bi obisa sese bi kotokohene di tumi ye den a opese obia ensom no woma ne ntukurase ni ba yi se enye nkwaseafo na som sikadwa enti maka kira wo se asandefo nyimpa bi a he opa tutu fom ne ka asem go ebe pie mu akuri asem na ba twesa asem na wa mo ye wuradi na se obo ye wuradi wo busi akukuro e ba be reply wo nansi amu ababa wo bi epie media no so ai se wo ye bono kasama bono for TikTok esi ajima badu nko ofu ibia his lordship Daniel Mensa ajima badu ne nko ofu ni ba ku epie media so TikTok ne we asiri osi betwa bo ye wuro Otumfuo no na enye feda ko na emu no ana Asante for the TikTok Asante branch omu di abaye asemama no na mo nchire bu no akire wa adwe amame e wo comment section aha Penyah block media meso say ni di mo oba like video no other ma subscribe button so ba click notification icon for latest update na be kire wa adwe da amame e wo comment section meso so ba so no wa share for so enya bi ahwe ni nyina kanfu ana estarte sampa manhene Otumfuo hwede ye 2 ye na obo samgwaja fla obo ne manhene e wo sampa ise ono ene ye sampa manhene gazetted sampa manhene a onu na miramu ene na nanim opensuo ani mu no ye recognize as ohimpon a owo sampa manu mu enu mu no ana abunu friends na omu support na atuma badu ana omusa ehye honja man sa wodua echi no omu ede abufo ba media nso ema ombedi sebe ye wura atem ana say obedi ye wura atem ema emu sem no na lady ba ku bi e wo bunu mami pese me bo ndini ono elebeji so ene atwa body sebe obetwa bo ye wura pa me say kwa kudua asante mawura die mpa na wudi tumi eye upese obia mesha wase obia mesom wo die mpa na wudi sa tumi na eye kwa kudua aden because of wunti se kwa sampa na nsene nse sampa ejo me no waka so ko du sampa areho video no kwa wunti me hwe ya twa obi nan ya bo police fo bi tuo ni nyina because of kwa kudua sampa fo si omo hene abranti ya tena so 10 good years Ose meji ade na sikadwa ba beso medaye sikadwa alomi sikadwa amo asoso yi wadafo sika no na ni ntwamo no eya no nko a enu achi no osa beki kansem bebrebe a eye kasa twitwe je se lady a na adwene se ode yewura nim ebetwitwi fom abusua me se na asantefo ni bi ohun mo ka se Ghana no obi ti mo nchen ko suku ana madwen ye me bi sam se Asante region Senka National Airport ewo honom nanka akwaba no akwaba nanka yaka no won kan kasa mu akwaba ne edi abeto Kumasi International Airport nka won beti ase nka mo nti ase because International Airport e won krama mu nti se nkran fo so mu feel so mu nyusu nkran mu no mo nka amfanto ro mo nka akwaba instead of akwaba no o mu nyusu nkran emfa nka akwaba amfanto ma they have the right. Because me no meru de dance say senka ya Asante region na wa nka wontimi mfa national airport nkwa Asante region na nka akwa aba wonka na wo nka na man mu mfa nto ma baranka Asante fo beti ase nti omo so na ko media ne so a me yada nada ya de ase o ya de adwuma no yopo me ko say ya na me bo to me TikTok Canada aba reply sebi lady na you go tennis ma oka abusuafo mo nkwase aba na dɛstroy ne so no oba fun ba tantan na oda wono Kofi Mensa Jack Daniels enkraman ne ba ko no wa wonim Kofi Mensa Dormaahene na meka na asem no ne nkraman ne ba ko nie na waba be kan asem bi obisa sese bi kotokohene di tumi ye den a opese obia ensom no woma ne ntukurase ni ba yi se enye nkwaseafo na som sikadwa enye nkwaseafo na som sikadwa atitiriw enye enyansafo na som sikadwa nti Kofi Mensa say ontimi nsum sikadwada eye Dormaahene because onim nyansa enye me na meka eye Twene Jonas ne kan ono ne kotena simpie so ebobɔ nkofo bi a omudidi atem emma eka kire omo say Twene Jonas de obeka bia ye nokre ene enre ya Twene Jonas abeka kire se onim nyansa wonsu nyansa nti nyame na meka emo bi meka se na da pedi atem ewiase domafo nkra ya wo mfoforo kra ni se Kofi Mensa enim nyansa
because enipa na ose de obeka bia no kore na ba be kan kire se onim nyansa nti saa agimifo se omo ntimi nsum sikadwa ena Farouk so ntimi nsum sikadwa abusuafo se monte gay monte kwase abai nsem kan bia ma me mbɔ kakra bi nkire mo wo se me ji ade na sikadwa ba be so me daye sikadwa alomi sikadwa mo asoso yi wada fo sika na oyi alomi na omo asoso de esi wona bla ohine na wo bɔ na chidom no kra no o yegimifo onim nyansa said by Twene Jonas enya manum asem ohine na wo nim so wo koma no kra no o yegimifo onim nyansa na wo a wodi na chi oh baby a wo jimi de o ekeka de woko ba me ka asem onche woni enya nkwasiafo ena sum sikadwa ena saa wo nkrofo na omo so omo ye bron champion ho anwan no obi aba Asante regional bola kra ye manindi bola dibre kra mo omundi because omo ni sa credibility ni say ye mo omo mesum po no manya tumi so mo ba besum sikadwa what you say nti se ntokwa ekon el sampa we na kire se mo hene na amudi na chi no wagimi se de Twene Jonas ye kana oye judge nti judge na se obi a nyansa ne nimdie wonimu obi a nyansa ne nimdie wonimu enam so no so respect the judiciary nti no oba ya omu nyina de asem ne beda ma ehia so wagimi a na mu nsua nyansa tia asem ne ba omu nyina de ba ma ehia efie ene etena ase ene e kan asem no ye kan na Farouk so ombabiem ene okodi kofi mensa echi ohene na Twene Jonas se onim nyansa a Ghana fo nyina age atum so onim nyansa because de Twene Jonas beka bia no kre no o start is o kwa akodi nachi okodi nachi ne ena de onyansani na ope Ghana nkanko no ondwene asantefo nko ondwene Ghana nyina ho no nti ntokwasi boko a onne ye be friend se o mesi isi no King Solomon of our time na onkwaso ohempon ebo ne di ane aboyemu ma me ntumi hyeisi no ai na me nsanhye yabo nipadi Otumfuo se tutu na onkwaso ondwena odwene Ghana nyina ho nya asanteman nko a nti se Ghana fo kra epebosia na president oteso entimi nko a odinani monyam kwa no ye de ama Ghana enya asanteman nko a no odwene ho onte se kwase ahene na on de all fight no ye ka obi a wo pretumi a ye Kofi Mensa Daniels na pretumi ono no maame ka so ma ne ndi hene ade a chen ne atwetwa o maame akuno kwase ya woni mu history no aba betena na da bia agbagba me hu video I just keep it up because hu ne se wonya nyansa ni je wudi na chini kura ni nyansa de wudi na chini Ghana fo nyina hu se wonim nyansa because nipa na obaji ne tum se de weka bia no kura ni se wonim nyansa how much more wo ba na obawo oba kwase ade ka fireball ade bia weka dwene Ghana ho nti e na otiti anyansafo na nimdifo nti o ka kire ohene ne se ontena nchen kakra e na Farouk e pre ya akodi Kofi Mensa echi na wasiri ho ohene na opetu fa nchesha a wonim se be firi wonsa e na ye de akombra de kombra mu no de ade fata no e na wodie e na ye de ahenye no ama na natoli afi kasa be biem na sentokwa esi sampa hwan na akwa akoye enya samoduan ne nkrofo ne guo no enya adwuma bedu nkrofo ne guo nti se makwa akoma Kofi Mensa ska monkona monkwaje na ahenye na dane nti mo pa de mo pe bia mo nya sampa o na right time ne ye de mra e na be ye adwuma nti onfa tumi nya hwe and mame kan kiro nkwasiafo bi ti sesa mo bron champion for none of them ene betinya ba besum sikadwa none of them anya hwe kra no sikadwa kan Asantefo abomu wa 400 years anya hwe kra no hwemampon hene bron champion ahemfo no nyansani bempo anana konya edibre eduru mampon hene omu nyina omu sum sikadwa omu nyina awura ne Otumfuo se tutu na na wonkwaso na ede na Kofi Mensa eye Twene Jonas kwa nim se wagimi ebetume abasum sikadwa enyeye ntimundi mulem ne ndi elem ena ono ne kan se ono se okan asem a court bia ntimi ntene no unbari kontia because na asem bia obeka bia no kre onfa tumi nya hwe ohene adane na konwa wa ahemfie ose ombesum akọ obi a ombesum bia akọ ye mfre nipa ye omodoso na do you know how it takes say nipa anyame ahira ne baako na nipa atitiro hye nase. Do you know how it takes? And ka wohine ni benya na nka but wanya ne saa eso wanya because enipa na okofo so ombo omo pa no kra nsu onim nyansa na ede na nipa ko bitimi hia se ene emfa we nye yewura be da possible nti sebi Otumfuo se tutu onfa tumi nya hwe na opetumi dia e bibia animonyam abrempon atitiri mpo na som no enya nkwasiafo bi sei ene betimi aba be som no no sikadwa kra mu ntimi ma ho nti si asoso sikadwa se ende se ene dey Asantefo ye jitum
na kraman na odi jan ba de ntina mo ye nkraman se ka Jesus Christ etutu jimia nka domafo I don't think say nka mu bi mu owi ase asiaba kan asem de ntia odi tumi ye de oni mo bi o ye power drunkard na na toli samoduamo na ye power drunkard na na toli ba nyansafo nti odnam nyansa na mo nso na samodua na onne akakabensem ni hwan ti ye kum nipa wo ka ho asem on se na na toli aba o nti hwan mo na ye sa ye di a ye ten na etia wo o se chinchin a wo ye ohene na wa display wo Jimmy wo sampa wa this shows in nipa you see who follow who no road asiaba say na odi tumi ye kwase afo bro champion kwase afo ni nyina obi enu obetimi asom sikada let me say this record straight because o leader na ono finance wo mo no kra no onye nyansani de na etimi yi mu bi se o masom sikada abusuama kwase aba na oda soro sometimes I chance on a video but na my imagine say me kan asem because na me hu ni say onye nyansafo until say what Jimmy ade ni Jimmy na be na ni ma na ene aba bedu headquarters nti ene one kwabena mo bi ansa Jimmy for more time by one after the other moma ne to kwase aba ne say say obi na abo ne pa ohene kwase bi na abo ne pa ohina wonim nyansa bi na abo ne pa ka kire nse ne pa no aba wiye because enim say ajima bedu na okoma no obi a woti abrochire ohwede asene sei obi a woti abrochire se read na hyewo se de yo ene nka wan fantana doma mfuturo mu ono kwase a ohene na okoma no onim nyansa ba akosei da bia meka akire mo because obi a nim sa ajima bedu kofi mensan nim nyansa enye me na meka se wo bibi kan na wakwa akwache Twene Jonas onne be ka kire Ghana fo nyansa de Twene Jonas be ka bia enokre ene ne Twene Jonas onim nyansa nti ohene kwase na wodi na chi no ene mekire wase Jimmy nti wasema a wokan me mo no ha biem I just give you that chance for once nti first video na me boy abusuan se bi kwase aba we preko we ese kotoko hene ohene ebondia ne abori mu ase achia me de tumi ekoi ene yenkohwe sampa entokwa esisiwo se Jimmy na mote doma ho a mun say nim Bible mu abusuan mun bie mo Bible me enko First Kings chapter 3 verse 16 to 28 I hope say obia kai ema mienu na obia wo enkura no motifi omo nkura a de eche na ba ko ada ne de asu aku ba ko no na de na akura ne nye ne de an omo tam akura ne se emfa ne nko King Solomon ho ye de akura ne koduru King Solomon ho no de eba ne nye ne de an se King Solomon si na enipa ba ko de wesi ene de amen ne de muti ohene nyansani no King Solomon of our time only Otumfuo Asantehene na na nkwa so ohene pon ebodi an ne aboyebu na na pia won watikoti so obi ani nyansa hye oma kotoko nyina ahene enti King Solomon na eka na asem no osa wasase isu seseyo won kotoko hene na emaide enkrai akrai ekọ King Solomon ho wesi ani dia na King Solomon ka kire na powerful ne say monkofa se kamera na yempa akrai no mu mienu na yenche no na de na akrai ne nya ne dia no osina na mefo aso na de na wonim sa akra ne ne dia no osina na da bi enkuno yentwen na onyina na wasom na King Solomon nyansam nti obua se ne se monfa akra no emma de wose yentwen no onyini no onna akra ne ne dia jimifo mote doma ho na munim nyansa no Bible so mon kenkan mo jimi na muguo no wonder says ye mo obi jaja na mo ni age ye hene ya judge na jimi nti you see judge say na ye gan wiase nyina degree a eso mun ko school mo jimi mo kasa na mu kurasesa mo nko ana mo de te wono no wonder quotation ko na ko kan na wo mu jimi nti wo say ohene e na ama ntokwa asi sampa na obi adi akonya 10 years odi akonya 10 years na akonya ne nyane dia die wo nyansa na onante nyansa na mo nso no onne bae wo hu obi ade ne dia wo se yense ne da kwasia na se Faruku no ona sampa akonya ne dia kwasia fo mu nti a ona sampa akonya ne dia nko beteno se yenhyehe sampa dwom ni fie wo sampa ni suban no oba na oka se King Solomon encha akwa mu mienu no enam se na 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 tori dia nti onka ho asem onko ntokwa onim se patience is the key ena ampa nyame adom onante na mo papa so no wadi nkunim na na akọ sampa ni pepra kwasia na tori waba o se bi kotoko hene waba sampa o nyamo mu kwasiafo na muguo na mo kunkum na mo gbotu ode mra na eya adwuma ye ka obi o respected blower na na tori because ode nyansani ne ho abonyansani wamfa ne ho amokwasia
wamfa ne ho ama obi oyo kakabini obi oyo kakabini no maame se o ma ne ndi ade achi ne atwitwa o maame akunu aso se ye hwan yenim nti saa kakabenfo no de ne ho abobo no a ye rule case atia wo sister on ti ase ona ma na nya Ghana na efo a kwasea wetimi ho amokra ne paase no obi a no Ghana judicial on jintu ye de asema back court a ye rule atia no so on pene still ma brother Ghana emu amumla metie Kofi samatna ma Kofi mensa agini sika Karim citizen se mun confess kanema no Karim citizen se mun confess ni sika ma no kwasiafo moya mosam ubeti akwasi broni kura ba begina kumasi adu the ammunitions abombo nyina o antimi ansa Asante na mun kwasiafo because of politics nti no self interest nti na onimse wo beti ansa Asante also nkrofo nyina anso le atia onsa twenu Jonas unim nyansa ebe kakra ohini David so beba ebe kakra ho ahwan DNA na okotena ne nchen na ho ahwan donko na okotena ne nchen ko kansa nkwase akeka no omu nyina beba because omu nyina be hu se wo ye jimifo ompen kambomu eye wusu ne uban saa na wotie nti ajimifo na amatwa ne ho ahia na amugu Dormaahene na munyi nyansasem bia aka no sabi kotokohene ma asampa so bia mekontokwa ena kotokohene kro opempuntu ompen basabaiseye sade kwasea ne pe no ai sade wonim nyansa ne pe no na hwan na nim nyansa Kofi mensa so no wa ye Dormaahene enya manum asem Twenu Jonas ne kan ti monti ase amonkona monkoche Twenu Jonas ona si de Twenu Jonas beka bia ye no kore nti se MPP te so odidi MPP atem na no ano no kwasea man nti ade Twenu Jonas beka bia ye no kore se anka koponkoto no saa na nka konfo nsem enne de Twenu Jonas na so de beka bia ye no kore eno asa atani odidi Ghana president atem so amu jimi we woso ye hene we woso ye hene mumche ahemfo omunim nyansa nyina omum hwan ena aba beka so bia ogina media so didi atem nyansafo na de beka bia ye no kore na onim se yankan be odan ase kwan ne timi yankwasiafo obaafo ba tantan we no mu gina no mo fight man se wo so ama oska ene ska no bedi amanasa se waba oska na wutuo na wujimi na wo display wujimi a ska no bedi amanasa na wo ye denga na wontimi nya Asante mfiri na akwasi broni kura ntimi anse Asante man na nya mo nkwasiafo a mo ho afiafia mugu baabi kwasea se ye mo hene ye promote mo hene kura no ono no se woni kotoko hene ye pe gwe so otimi kotoko hene ye pe ohene wo depend on salary na wo ye ohene abusu amese na Asantefo ni bi ohun mo ka se Ghana no obi ti mo nchen ko suku ana madwen ye mi bi sam se Asante region senka national airport wo honom nanka Akwaaba nanka ya kan won kan kasa mu Akwaaba ni e dia beto Kumasi international airport nka won betiase nka mo ntiase because international airport won krama mu nti se nkran fo so mu feel so mu nyusu nkran mu no mo nka amfa ntoro mo nka Akwaaba instead of Akwaaba no o mu nyusu nkran emfa nka Akwaaba mfa ntoro ma they have the right because me no meru nyo that say senka ya Asante region na wa nka wontimi mfa national airport nkwa Asante region na nka Akwaaba won kan wo nkran man mu mfa ntoro ma baranka Asantefo betiase nti o mo so again wajimisa mo ya sure say saa de bi we o abrochire ampa ade abrochire be no to bi o abrochire na ready as ne we carry shika na painting be ni one day makeups ne man chese do man for de mo fa bibi papa mba media yi so da enkrofobia de o begina o se o mo ye enyum krofobia o mo egroma Dormaahene o mo sepa na o mo ho na hwe obi o no so se o no defend Dormaahene kasetia achia meni Asantefo make a bine ne ho bia o de to wajimisa abusia this girl saadi bi na esi wono I decided say men kana asem na de bia me hu ni video I just keep it off na minim se no wajimi say until say obeka asem bia me be fa obi edi algorithm TikTok algorithm say o fa obi video and say we go to the page of that person na ne niema pop out na me hu say said no wajimi more I shouldn't have even wasted my time on her sorry I shouldn't have even wasted my time on it onye her oka her dia na so we nipa or 8 so the right word is I should have wasted my time on it because the same kan no what ye Jimmy for ne kasa or say where your previous one to say what Jimmy wa happen so acho then mura
You wasted your whole time on it. You wasted your precious time on it. Minim sa wa Jimmy, but na minim say to this extent. Inti say oba kene so ba ye na nkwasi explanation of ahin two kwan. This it of ahin two kwan. Ade bi na esi wo no of ahin two kwan. Ade bi na e da screen so no of ahin two kwan. Wo ye kura sini ana. Na de na nkro obi obekasa amadoma Ewurade Nyankopon. Ye kan nipa o monya traba ebusuafo munti a monhye munim ni din no. Sometimes mo ba me comment section na say be praise me. Don't praise me. Mo amudide mo fire no. Don't praise me. Mo boni din na. I think say the din yes mama bet TV I say. O show o comment na no tag no. No wo hu nsem a ye kan kire no because I don't have to waste time to target. You understand? And I know say it has seen. Now, me pese me musa aboa yi say ehim fa no fa tu kwan. And abusuafo munti a na edi nkomo. Da bia meka Asantefo and omo na emiye list when it comes to tribalism. So what Jimmy no nim de o kan. No wonder so obi o doma bia so a historian. E ma kofi mensan wonim nyansa no. Dormaahene. Said by Twini Jonas. Because when I did Twini Jonas too, edited and approved by Dormaahene said that Twini Jonas that can be no correct. And also wonim nyansa won sua nyansa to be him say what Jimmy literally. Yeah, a historian e wo Dormaahene. Na kwasi abai de wankasa kranka ye o sese ka international airport Kumasi ene de oba ka ato so Asante form pene akowa Jimmy anansa de na che se obi obe start say all time will be without reason no say oni bibia o ka bia na bibia kata ne conscience so all time will be without any fact na e bia bo say the conscience now ne thinking no na bibi akata so na afide o ate se Jimmy for aboa sa na tie unti wote Ghana na wabon no sa na we say Ghana baba yan sports stadium e wa Asante region and I said Kotokan international port by Asante region ke Asante for dia e state properly even if say international port to Greater Accra is state property and yan crime for dia unti baba yan to is state property by wa Asante for land so Baba Yaro ya Asantini, Jimmy for come and let me school you for free. Baba Yaro ya Asantini, the biggest university, Asante region again. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Omo ya Asante for. What Jimmy and answer there. It is asking me, I can't countless times. You know one thing, me who said the when I'm who say Jimmy complaining. There be a can't be war back was the nka fireballer because baller bet me answer ton near man scraps, plastic, broken plastic, me as I reuse it again. And the be wo bakwasia na adwene ti abomu say die. Waboka. I've wasted my precious time on it. I never knew say na me say wo Jimmy because obi obeka say freedom e bia as Jimmy no e dosun but na me nim say oba de na me say bia obenya nyansa kakra say wo Jimmy. This thing I have said it over and over again and today is my last time I'm complaining it. Oba beto aduane ama Asantefo adi anasese yenko na oba Asante region ubenya Moshizongo ubenya Roga Junction ubenya Fantini Utan kwase ya doma ho kire me baabi a ye frɛ baabi Asante kuru ana kwadwo kuru ana sese mokra na mo ya akamfo no kwase afo da bia mo pese ye mekire mu nyansa sometimes na mo ba just take a book. The phone is even more than a book. Phone na sese ekuta because of internet whatever you type on it it will show up. No one can answer. And mama display mo ignorance mo Jimmy no one that says ye hini ya judge naturally say more asiafo no wonder say mo ye nkrama ya mana mo say krama na di jabai no wonder redefinition of nkrama anymore. And mind you people, Asantefo is the least when it comes to tribalism because Baba Nyara Sports Stadium in Cranfona will praise you money ye de ohini jan koto so mo nim so ohini jan Asantini so hini jan wa yebunu ni edin jan yebunu fodi wasiafo omo ye demonstration so what Jimmy omo ye demonstration so omo mpene ye mfre na class sports stadium ene ye mfre na class sports stadium last time match no e kura be as abrochire mfa na wo o ya anum de bia na abrochire moto ma na say because ohwe de kura ase obi a wakwa abrochire 1 year me namfofo omo amini mo makwa abrochire 1 year kura no they have perfect skin omo dress kama o kire se ofre kura ase tu futuro ba bia na ye twa woka oba fun ba tantan wutimi kaseti esikedwa
Ubet wa chere wa adwen ama me. E wo comment section. Aha Penyah Block Media.